Kadapu membuat sambal untuk berbuka jo untuk sahur lanjut pai ngabuburit. Kadapu lo kita li. Dek kalamari dak jadi membuat sambal kini kita buat. Lah jole ikan nila nan dak jadi berbuat sambal kalamari dia bermasukkan ke freezer. Dak takone lo nak mengaluan dore dari dalam freezer tu doa. Wak rondom je lah jo ayu luar. Tu colik lo ke dalam kulkas balik wak cari apa kolan nang kadi sayur. Aku ada sayur lah berkorek-korek kira kantang lah hitam. Untung lah ada je kantang nan lain lah aku tawang ada lo nyo dia agak dia bilo kan membuat sayur untuk sebelum makan sahur kira malai membuat sayur lah hitam kantang wak de. Nan wortel jo brokoli putih dak do bagai je do. Tu tak poso wak compaan je kantang du be kolai. Wak kubak lo bawang putih je bawang merah dulu nan tampuk tawang lo diangkat lo dulu awak kubak lo kantang nan 2 buah tako dulu kantang nan hitam tako masukkan ke dalam tong sarok langsung lo dijorang kuali le awak jorang sayur le iko nan le coca menjorang ngonye digoreng bawang merah dulu baru dimasukkan sayur nan lah bagacik-gacik tako lanjut lo diagi air gak seperiuk dak lupa lo garam diagi tu ditutui nak copek ompuk wortel jo brokoli putih tu dak kalamo bagai lo mau buin tu lompuknya dibangkit dimasukkan ke dalam tompek le tu awak jorang lo kuali nan cek lai untuk panggoreng kantang sambil menantiin kantang lo ta jorang awak gacik-gacik lo towong lo le dak kalamo bagai lo di api memanggang kuali do nang kantang takonyo la ompuk dibangkit lo lay dilanjut lo manggoreng towong nan lawak korek-korek tako manggoreng towong tu dak lo lamo bagai na do dilanjut lo jo manggoreng ikan nan lawak rondom tako dia tu awak sambun lo jo memblender lado nan ikan bagoreng tako lah masak lo nyo tua dibangkit lo lay supaya nak dore ko jo awak jorang lo kuali cek lai untuk panggoreng lado kok dinantiin lo ikan tu masak dulu lamo sambil wak masak adek eno ikan dia 3 kali bangkit no tu na lado wak tako kala masak awak masuk lah ikan jo kantang ikan go dibagi 2 dikinco jo towong nan cek lai go nan bakinco jo towong go untuk makan babuko be kono kalau nan pakai kantang go untuk sahur be kono alhamdulillah sayur lah masak nan sambal lah masak pulo lanjut wak poi ngabuburit lai kolak dak ada ngada kok idak bona ka membeli kolak wak boli je lah yi tobu gak setungkui dak lah sampai di siko je video wak lu guys kalian apa buat sambal beko untuk berbuka jo untuk sahur guys.